بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم بجلبه سيفو بودو تلفزيون من جما تي في من سلمني أنه كلا كاودون ونوده أدنى من لند توني تناو على مودون هرم من تناو على مدن جان الحمد لله مدن توري الله سبحانه وتعالى نمن ونير جان يتهارا اونون كادي ko non wonirdo be ngureji modon yo Allah subhanahu wa ta'ala bedan en jam e kisiye ka jawli e ka be ngureji okkora en zuriyaji wadadi barki banta fi medem okka en baraji ko wonde wadde dewe den fokati hay si tawni na lewru sumaye e ko wadi don andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wini hino wodi ahadi wondi hakkunde makko kanko e banu adama on hondi woni din adi banu adama on kanyum ko wawi ko fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala toro jaabi gongol ko Allah subhanahu wa ta'ala wonata kanko Allah subhanahu wa ta'ala nan ko yagi do yurmende si en torike motun o jaabi nay kana kay hara en tororal mon o han wadino kun kala hino mari ka hani wonda don kun kala no mari si mudum ay sa jetti village gokko ngol mojjata ay jondo auto je tewnide fof ma ko de marque goto kono wonade ane goto wonade date goto ay wadi premier qualité deuxième qualité ay mana si tawni a jetti pied premier qualité on anni anabay deuxième qualité bonude ay a du'a gongol kadi tora gongol il faut que anda village ka torda Allah subhanahu wa ta'ala ay haaji mo sokol da on anda ko honno wawata mana tora gongol ko ma anda ko on haaji mo sokol da don ko sayi mo wata fotude subhanahu wa ta'ala torodamo ay ko du'a hombo hanude e on hunde nde sokolda i arsike ma ya torke don mana hunde kala hino mari ya Allah subhanahu wa ta'ala jabin du'a tidin ko ma torode mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala no hana tororede non ay no hana tororede non inshallah kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko o yaagido yurmende si en tororimo no hana tororede non tun inshallah rabbi o jabinay du'a la sakka bil maut sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala inni jiyabi an torelam ay torela son torgatum mi jabinay ko honande Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko tawni en toraki mo tikkana yo seytine naye ay Allah subhanahu wa ta'ala kanko fiya ko makko wa fiya ko banu adama ay goddo do ko mari jawdi o ko mari jawdi stidara goddi din haraw sunno yaydi wallahi sa ari hande torike mo o korima jango ari o torike ma o korima faddi jango ari a torike mo yotte ma hay mi ronki nani mi ronki
ay tawani hidi wodi nango ya si tawni do sa sunna do en mi ronki ay Allah subhanahu wa ta'ala non kanko siftara non o kanko ko ni ko torela nyande be nyande mo himo fontani en juude mo yen toro en jaybina nemmo kana kay mo ronka hara a anda honno Allah subhanahu wa ta'ala tororte ay dum non hide mawnira mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiden juula yodo nelaade mede Muhammad sallallahu alaihi wa sallama de tawde non ko odo woni durogal meden ko odo woni tugorde meden ko do woni en ko haanude nyentingol ko do woni jokketedo ko do woni référence meden o wiyetede Muhammad sallallahu alaihi wa sallama c'est très important juldo fo juldo en tant que a juldo yudo ashhadu an la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam si Allah ndama ko hombo woni Muhammadu tadum jaakile do andude ko hombo woni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay ko histoire Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko honno kaado diina cippinira e makko ko honno yottinire kaado diina ko honno yanganira kaado diina ko honno Muhammadu e sahababe ben huriri modi en tant que juldo wiido si tawani hi pelet hida andi a wuray se a wuri a mayay immintинеда pan ka darangal pan ka qabru malaika ben sibari ko belanta do marabbuka ma nabiyuka sibari belandi ko hombo woni jomma bawo belandi ko hombo woni Allah ko hombo no Allah ma on morwane da ka aduna bawo nde répondura dum don ko hokkoto don ko ma nabiyuka ko hombo no annabaje ma de tawde non kanko Allah subhanahu wa ta'ala ne aman ata rasul fagadi ata Allah kala doftiro nela don hare doftiki Allah ay ko dum wadi kala ina ngado goddo wata nda ko farilla dum min ko farilla dum sunna dum ko mono fa la wada mono fa la ciado la din sunnaji kadi no ton ko nodi sunnaji muakkada sunna tentinadi ay di andana ma ko obligatoire ay ko ma wada hadi ay sunna on ko ma wade sunna on ko honnun ko nyentingol nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam dum ko obligatoire diina kan tum wata yaade baaw sunna la ay kono en tant que juldo de doa andude do nelaado medden sallallahu alaihi wasallam dum non hiden jooda e nelaado medden Muhammad sallallahu alaihi wasallam den toro Allah yurmende yalla beede yurmende kesiye e hoore makko e sahaba e makko e ahali baytihi yimbe suudu makko e kala e utirde baaw nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam jokki ko o jokki ko ha dargal dari ay wona kanko nelaado makirno non mofti ande en feccete pecce capande jeddi e jeego walla capande jeddi e jeddi fo naatu ya yite sina fedde wotere pet honde woni den fedde naatoyta yite o inni on jokkudo ko min e sahabaabe am be men jokkuno kon ko boni sahabaabe wurudno be nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam be ay o inni ko kala fedde jokkoynde e ko min e sahabaabe men jokki kon ha maydinen tawi moy hoore dum don wona jokkugol hay lawol de na mi ronki ay diina ka ngala dum de ay mi ronki o way nyande be nyande ko ya beydu ember ko marda feere ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kanko Allah subhanahu wa ta'ala non mo andi non ko marda feere kon e ko amara feere kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi ay bon ite woni da mari feere horugol awi yanga mara feere horugol a nyami Allah subhanahu wa ta'ala hino andi ida hattani daragol juula ay awi yanko ya jodo juula Allah subhanahu wa ta'ala burma andude ay diina kan o wi ko yon addu ember ko mardon feere kon ay amma ko boni kon ko yon terta fes ay ko alayni go goddo wa hay goto mara durayni go koko boni do miron ko tertade dum don o way ay miron ko selgol ko boni kon la mo jereji di non hino duudi awa ta wadde di fo mi tan ino non wonande kala juldo himmando ka do diina himmani o do aljanna ma Allah subhanahu wa ta'ala woli siga wodum o inni ko woni ton ko andada hoore maada bernde neddo meeda meejade siga modum nawru meeda nande siga modum ko wete aljanna mojjere ko ne mudum wonande juldo mi sikkitun kala mojjere présenter nde haray juldo no wadi pré e mere sinara ko ronki feere mudum kom ay non hiden juude don sallallahu alaihi wasallam yalla beeda ma jam e kisiye hide molo Allah subhanahu wa ta'ala e pittande wonkiji meden yalla dannu en bone wonkiji meden di ay sabuna wonkiji meden din ko buri hewde kon ko di yamirta jom majji kon wona ko nafatake yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en bone dido wonkiji meden nam haray hiden barkinara seeda ko yewitende do deftere meden alquranul karim ay den andi Allah subhanahu wa ta'ala fihi unzila fihi alqur'ana bayinatin minan nas ay shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'ana hudan linnas ay
وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم أي معنى القرآن كوي لورو سوماي woni ko alqur'ana cippina koye lewru sumay woni ko alqur'ana cippina alqur'ana non ko honno hita woni goddo jibi alqur'ana non ko honno hita woni alqur'ana cippina may lewru sumay kon woni important o kon woni important alqur'ana anda kon woni important alqur'ana ko dum wadi ha hande seda jori do a ronko hebude a ronko dannude hay juju amma a ronko andude ha hande ay bismillahir rahmanir rahim ko non firti parce que ba jonna alqur'ana hitte c'est très important alqur'ana ma jonne mo hitte wona jonnirden hitte dabbirgol jawdi non wona jonnirden hitte fiyakuji adna non wona jonnirden hitte Facebook e TikTok non il wa déjà har ko qur'ana bureten jonnugol hitte di alhaaliji mayde on fop c'est normal piji do fop ray wadal wana sabanani wara kitaballa wara juhurim be jetti defteral ndembe wadi ko bawa keci mabbe hakkitande mabbe ala la piji din jeena sappo ko alqur'ana on duwa den jonude hitte alqur'ana on duwa den hikkinde yeso kala ko jokkoto wosi jokko don non si tawno hara qur'ana hino jonnirana hitte wonana jonnirden hitte fiya ko ji adna non mi tan ini tum ko torino den Allah subhanahu wa ta'ala o jabanene harane en sedine sonja aduna haren saban kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmetedo ko woni non en jonnal mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hitte en sali wadude ko faala kon ko honno o waldirta en ko honno waldirta en inna la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim enen sanjanta hoore men waɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala faala e meɗen kon kanko do waɗanen ko faaladen kon uzkuruni azkurkum Allah subhanahu wa ta'ala ni jante fiyam ay andite fiyam min kadi mi andita fi modon ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wawdirali dum wasi tay woni haramu yejjiti fi meɗen kono ajida Allah subhanahu wa ta'ala mantamo waccamo on saw tippena yurmande makko nden hoore maɗa illa so ɗum toroɗɗamo o wawama jaabinande ay joni noon o wi alqur'ana joni ko honnu alqur'ana awa so tawi woni anda ko woni alqur'ana ko hudal linnasi alqur'ana ko fewnayde wonande tagore nden foof kala ko wiyeteɗo banu adama fino fof ko leydi ɗo alqur'ana ko fewnete sa tini ke qur'ana a feeway ay ko ɗum waɗi sino hawni ha nanta ɓe goyna ɓe jangguɓe ɓuri bonde e jangobe do ndiri dere ko hunde joginde dangereux ay si goddo jangi ha o andi kon woni to taw o mara si taw woni kanko hunde o mara ko wada sina accu ko ngo bon haaji ma wono e dum an katino jangira mi sigi ko haala men ngene pour le fotaynugol gendale ko de batti o de dampindirta ka gendale ko de battondiri o de dampindirta kono non mo kala e gaburu mudum on dampindiray dum la sakka bil mawti ay si goddo jangi o feewali an dum wata intéressé ko dum wadi nalaado sallallahu alaihi wasallam be maki gandangal si tewni ko dengal bare woni yehe jetton gandangal parce que gandangal gal tuna ngal ala benna problème ko jangi kon bonata alo abura nalaado sallallahu alaihi wasallam nalaado sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada be jano pijidi be wayni torno tawno hibe suni mu fi mudum be ni honnum be ni be jangube bombe uytorobe baawo am wallahi no heewi hande ha jangube fi geboy wolata gonga janga ha gayna anda ko dum do woni gonga on sala wolugol gonga sabu himme hoy aduna ay ma fi be wolanta gonga don hibe andi ko be hebirta ay sibe fawriti be wolani be gonga wore mabbe fatata ay an asudi alqur'ana ko hunde mawnude a jamfike no nelaado makiro no jamfike nelaado maki laataake mabbe on neddo jamfiido laataake mabbe on neddo jamfotodo kala jangudo alqur'ana andi ko woni ton andi sunna on o suudi dum o sali fenginande yebe wonande haray nelaado make jeaka e mabbe ay o khorijati khayra umadal nasi mana on mofte nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko non buri moftaji heddiri de fo mojjude o wi fi honnum o wi onon yaltina may modon bembeno waajo yimbe ben ittabe ni be kefaranka ko yagal addabe annora gondina ay onon hido mari karama ko be waajotobe ay
ɓawa nelaɗo moɗe mamadou sallah sallam feƴƴude ɗo mari karama ko ɓe yettinde dina ka gahande hino wajade ɓe mbektikide ko ɗum ɗon ɓurtiron ɗiya moftaji heddiɗi ɗin fof ayi si a janggi ha gayni a suuɗi gonga on kono haray attaka e nelaɗo mamadou sallllahu alayhi wa sallam ayi ita woni goɗɗo janggi ha gayni o boni an ɗum wota ɗum intéressé an janggu e hoore ko jangata kon desida an ko ya feewi a gollitira e gandal ngal saabu neɗɗo ɗon hay tawni si o janggi si o gollitirali haray gondal ngal wawata nafude nam woni alqur'ana ko fewnore wona e tagore nden aywa bayyina timminal huda hattirde ko de feññinede immorde e peewal ngal fop kala ko wiyete peewal kon fop façon no goɗɗo rewrata ha feewa noon fop alqur'ana hino sifi pasa ala kulli haalin janguɗo wodo janguɗo ko on sino tañƴini fewgol si a jori kadi wigol ɓe janggoɓe ko fof ko bonɗo min hakkitande an ala ɗum min hakkitande an ala ay min hay ɓay janggoɓe fof fewa min hakkitande an ala ɗum ha jon ala e janggugol hande ko janggoɓe ɓuuri ɓoylade awa an andi duuɓi temedere lebbi temedere si a feway a janggay si a feway a janggay sa wi a feway a jangga ahi hara yaɗayni tike ko ɗum waɗi so inni nelaɗo maki talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ɗaɓɓugol gandal ko farilla e hoore kala julɗo gorko e julɗo suddiɗo ko farilla c'est obligatoire ay par ce que si tawi woni ayni a feeway a janga ko sama kala wonda ay haray a tawama e alyahuda e annasara ɓe mbi Allah subhanahu wa taala huuɗi khalid makhdubi alayhim wala dalina ɓen ɓe huɗuɗa ɓen ɓe tikkanda ko mi alyahuda e annasara par ce que ɓe faala fewde kono ɓe janga ɓe rewde Allah e hoore majjere ay ɓe rewde Allah e hoore majjere ɗum noon en torodiri janngugol o ini alqur'ana ko fewnore wonnaneɓe ma baynatede ha waddiro woni woni ɓay noon alqur'ana koye lewru suma en cippina fa man sayda min ko musawara faliya sum kala mo alqur'ana tawi kala seediɗo lewru sumaye est ce que wonano kanko Allah subhanahu wa taala wi noon o wi nelaɗo makiri noon o wi humire sumaye yi'ugol ndu seedorgol ndu ɗe guite moɗon ɗo taƴiron sumaye yi'ugol juldandu est ce que ko obligatoire min ko mami yiya simi hoora walla goɗɗo goo hino yonanammi si goɗɗo julɓe ɗimmoɓe an ɓe jii hara min mi yiyaali hitanoɗa kala yiwɗo ndu o bunɗo itti tete no mana hay si tawni min mi yiyaali si liggi islamique leydi ndin ɓe wi ɓe yii ko yo hoore c'est obligatoire woni farilla e hoore an komi hooru saare nden fop exemple sénégal fop walla laggine fop walla kala wo ka julɗo wawi wonirde e leydi ndi ndin leydi ɗon si tawi woni julɗo seediɗo ashhadu an la ilaha illallah rasulullah goto pette o seedi tigi ndo wi o yirindu guite makko nin o senni Allah subhanahu wa taala hay wone woni farilla e hoore ɓe jile ɓe ɗon fof horugol ay goto pette si e saare nden tawi ko julɗo ko hoolaɗo o seedi tike o ƴettani jule ɓen garanto wi hoore min mi yirindu guitiyan ɗen si bakkat noto ko mi ƴetti ere woni farilla e hoore jule ɓen fof horugol ay ko waɗi noon bon alhaali goo no ara hara wona fof Allah subhanahu wa taala okki guite yiwgol lewru ndu ay ko ɗum waɗi na innugol ko ma sami mi yirani guitane wode simi hoora ko ɗum woni mana si tawni julɓe ɗimmo e maɓe seedi tike lewoni seeditama lewru ndu ari hara ko on tigi ko yo hooru fa man sayda min ko musara fal yasum alqur'ana ko feewal wonande tagore nden kala ko wiyete peewal ko alqur'ana woni ay so on tigi feeway ko ma o janga akhi kala feeway a janga a woli sama kala ko ɗum waɗi ko obligatoire ko ma jange nam o wi bismillah hiɗen fuɗɗora nde deftere ɗo inde Allah arrahman mo yurmede mon huuɓitani tagore muɗum nden foppo ka saare aduna ɗo ila e ñukun ha ka Allah hannoyi inata fofa kala ko mari wonki ay yurmede makko kanko Allah subhanahu wa taala huuɓe ay ko ɗum ɗo okki o arrahmani ɗo ko ɗum ɗo okki ɗo heferaɓe ɓen sansi ma enen julɓe wiɓe ko julɓe ha gayni ala e gollitirde diine l'islamu kan sali sariya Allah on ko ɗum ɗo Allah hokki en sansi yimɓe julɓe naafigi Allah subhanahu wa taala nan innal munafiqina fi darkil asfali minan nari naafigi ha koose yiite ley sumoyta heferaɓe ɓen wona dow makko
Allah subhanahu wa ta'ala inni kefero e nafigi sino tangina na yaltugol ka yiti ko kefero nafigi jon yaltoyta abadan khalidina fiha kanko Allah subhanahu wa ta'ala wawli ay ko alqur'ana wawli wana min dey innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ay min yafata dur ma yidi nangi onde gidane de mashallah ay mana nafigi ha ko se yite le sumoyta ko mono non nafigi ko wiwdo ko juldo ha gayni sale goletirgol dina l'islam ka ko woni nafigi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ko arrahmani do okki be nafigi be wibe ko julbe sale goletirgol dina kan ko o arrahmani do okki be sans ko wadi yurmende Allah nen kanko no hewi tani mo ko tagorne ko kawar leydi do sina dun non si Allah subhanahu wa ta'ala woni yerewmo asalike o wi ya doftane lada asalike mo wawno bulokude arfiyeji maɗin fof si a sokoñi ɗo immugol yaha faja hajuji maɗi mo wawno jogade koyɗe ɗen hara yata si a sokoñi ɗo darugol goɗɗum Allah subhanahu wa ta'ala fermayno guite maɗen hara darata si a sokoñi ɗo wolugo goɗɗum Allah subhanahu wa ta'ala fermayno hunduko ma ko gara wata wolude ay si a sokoñi ɗo ƴettugol sintere ndiyan yara o fermayno hunduko ma ko gara yarata kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo wawi ɗum ay o buloka arfiyeji maɗin fof kala ko memuɗa tawa sanawa pa ay o ferma kono eɗen andi koko wowleten Allah subhanahu wa ta'ala fermata dambugal ay ɗo si satti tun a sottini ay o ko no pola wira no wo a sottina tun sotta ay ko passe ko fi honno ko ɓay kanko Allah subhanahu wa ta'ala arrahman yurmene makko ne ɗon huɓetani tagorne fof kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi kala non wonde ko aduna ɗo ɓawete min yurmede ane no huɓetani tagorne fof ko aduna toon ay Allah subhanahu wa ta'ala wiya wadde ɗum ɗo wiya mi sali mi waɗata ay yara foofa ñaama waɗa kala ko falla yaha kala ko falla kadi okkore kadi jawdi ɗum hayta si a ɗaɓɓi heɓa fiiɗa wi an hakkitandema ala e dewal a juulata a horata a jakkata alhajuma ala jokkere enɗan hayta so a ƴaɓɓi jawdi Allah subhanahu wa ta'ala okkore kono wiya si a woniri noon ha tawilen ko aduna ɗo lakara ɗo o wi ɗo négocier ala hay fama jata o seya illa sayya ko golluɗa kon ko ɗum yeɓateɗa o ni arrahim yurmede makko nden noon ko lakara to noon kala noon jooɗi haronki tawi ko arrahmane on ɗum o gollitiro sari gollitirde arrahimi on arrahim yurmede makko lakara to noon si yewtoyama yawmal qiyama ton yurmede makko nde ko kanko juley ɓen tun gondi e ɓen tun jaɓunoɓe sariya Allah jaɓi sariya nela ɗon gollitiri ko kamɓe ɗen ɗo ɗon heɓoyta yurmede Allah nden maliki yawmiddin ñalande dargal ayi alhamdu en yetti Allah subhanahu wa ta'ala ay ko Allah subhanahu wa ta'ala hana yettede ko kanko hana mantede kanko wona hana waccede enen banu adama non heddiɓe korleydi ɗo ɓen weltodirane ay ko waɗi kala mo yiwɗa ɗo mo kala arsika hu muɗum kon Allah subhanahu wa ta'ala koye jungo goɗɗo rewni mo kala arsika hu muɗum kon koye jungo goɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala rewni ko ɗum waɗi no woodi tooñe mawnude no hulɓini ha Allah subhanahu wa ta'ala ni rente tooñe inna zulma la zulmun kabirun oni tooñe ko niwre to neɗɗo wuurɗa kawalleɗo yo tawi golle makko ko tooñugol no jeeya e tooñugol angal jontugol yimɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin eyi ɗum hino fuɗɗori ka ɓe nguure no fuɗɗori ka gollide teɓe fuɗɗori no yaari noon hakkude banu adama e banu adama eyi mi wiya hay hakkude julɗo e kefeero no woodi haqqe am julɗo mo duwaɗamo jonotude eyi joni noon mo kala haqqe ko duwaɗimo muɗum ko jonotumo eyi rente e tooñe eyi mana si tawi woni no wirna noon mo kala arsika on goɗɗo kon mo kala arsika on waɗa kon koye junngo waɗa Allah rewni joni noon si Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti arsike goɗɗo rewni e junge ma a buloki ɗum a salike mo jonnude sikkuɗa ko honno presque an ko a contreɗo ko a ettore wonki sabuna neɗɗo ko si o golli o ñaama o faja wonki makko o faja ɓandu makko ndun o heɓa no wurira dal jele woni e gollirde ɗo yimɓe buloga salaire maɓɓe fof saloɓe yoɓude tooñe mawnude ay tooñe mais an anda ko Allah subhanahu wa ta'ala rewni arsike maɓɓe e jungo ma hino wawno wonde hara ko an arsike ma on Allah rewnana e jungo maɓɓe ka a sikko ko ɓurugol ɓe a ɓuruɓe
ko Allah subhanahu wa ta'ala wadir non ko Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Allah ɓurdinal yimɓe ɓen wasi tawi woni hara mo ɓuri ɓe ko ɓeeɗa o añiɓe ko ɗum haadi o okkora ɓe o aña ɓeeɗa so waɗi ɓe so tawi woni ko tawi ɓe soppi leɗɗe o si ɓe heɓa ko ɓe ñaama o aña ɓen ɗon sina tawi ko tawi ɓe asi gaɗi ɗe wosi heɓa soko ɓe ñaama ayi o aña ɓen ɗon sina tawi ɓe yehi ɓe gollinayi ɓe gollinoyi ka goɗɗo wosi heɓa ko ɓe ñaama na ngaygu de waɗi ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala sendiri noon si Allah subhanahu wa ta'ala sendiri noon ittowo ala ay no wawa hara ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude e maɓɓe ko ɗum so waɗani ɓe ɗum ɗon sikkude Allah subhanahu wa ta'ala okkirma ko ɓurnirmaɓe jonnirma jawdi ko ɓay himo jiɗuma e hoore maɓe la innal insana la yatiha an ra'ahu istaghna ko ɓuri hewde kon banu adama se ɓe jawdi o beway kono si Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti arsike ma on rewni e jungo yimɓe tottuɓe arsikeji maɓɓe ɗin ay haqqeji maɓɓe ɗin tottuɓe no handiri noon ay la darara wala dirara wota a lorruɓe ay ɗum noon en yetti Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamina jeyɗo nde ɗo tagore ay am banu adama on noon kadi e si Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni goɗɗo e hoore ma himo moƴƴi e ma himo huli Allah e ma himo tottude haqqeji ma ɗin e ma an kadi yeru kum marɗa feere kum waɗa hula Allah e makko par ce que attention hino woodi ɗo buy kadi gollireteɓe ara ko miskinaɓe hara ɓe lorrude patron maɓɓe si o kamɓe tun ka magasin ma si o kamɓe tun ka bitiki hum ma si o kamɓe tun ka mana si patron maɓɓe hino dariɓe golla e golle moƴƴe si patron maɓɓe hucciti koko ɓe faala komɓe gollata et pourtant so lewru ma yi patron maɓɓe yoɓay ɓe hara a wujjali patron ma gollira golle ɗen no moƴƴiri hula Allah an kadi e patron ma ay wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi yo hulir noon Allah e ma ɓay ko Allah subhanahu wa ta'ala rewni arsike makko e jungo ma an kadi ko noon hanuɗa an gollowo on ko noon hanuɗa hulirde Allah e patron ma par ce que si on haldiɗo joni 100.000 salaire sakki lewru himo yoɓudema ɗin ɗon sakki lewru himo yoɓudema de a ala gollirde golle makko ɗon ɗe hana gollirede noon an kadi hara eɗa jogui hakke makko a waɗoya contrat mum yeeso Allah subhanahu wa ta'ala golle ko yawɗon salaire haalduɗon 100.000 walla 200.000 an ala hawle no haaldirɗon wo a golla e golle ɗen haade timma woni e tawde makko woni e ɓaawo makko ay ko ɗum kadi konko yoɓma ɗon wonantama jaring wonantama important ko waɗi jawdi ni si tawi nanu laaɓuɗi siko trien yagal janfanode heɓori ala kulli haalin kara hande Allah subhanahu wa ta'ala wi himo liɓɓira jawdi sabu haramugol mayri himo ɗuɗɗinirandi kadi sabu barkugol mayri on ko sabi koko barki kon woni ko ɗaɓɓa wona ko ɗuuɗi kon ɗum noon en yetti Allah rabbil alamina jeyɗo nde ɗo tagore kanko jeyi tagore nden fop kala banu adama kala ko finata fof ka leydi ɗo ila ko ɗum ha ele kum ha ka Allah ene ko Allah subhanahu wa ta'ala wi so wi wona tum wona kun fayakun kala ko wi wona ko ɗum wonata ay si o sokolima joni kadi an banu adama o wi hande mi sokoli wonkima kin ala ay ala tagate mo sala wala njira mana de daki wonki banu adama on ko happa ɗon feƴƴitata hay sa'a hum bon ko ɗum waɗi ko ɗum andirta no hawni ha enen ɓe julɓe exemple mi yayi ɗo julɓe boyi hande yetama ɗo si année kaɓe jibbina ɗon hewtiti ɓe yetama woɓe ɓeydi duuɓi o jour de anniversaire maɓɓe woɓe ɓeydi duuɓi wallahi ay toujours ko wiyete angal famugol l'islam o bon parce que neɗɗo o ilandema ñande o jibina o wi cikki kawlede ɗo o wulli ay ilandema nden ñande ñalande ɗo o jibina nden ila nden ñande himo duuƴi makko ɗin koye ɗuytagol woni hay ñande fini wiye to koye ɗuytagol woni ñande fini wiye to koye ɗuytagol woni bon anno ɗo 2010 mi ɓeydi duuɓi 2020 mi ɓeydi duuɓi ay 2024 mi ɓeydi duuɓi ya ɗuyti duuɓi ka duuɓi ma ɗin koye ɗuytagol woni wona ɓeydagol woni ay hara noon kadi ko julɓe ndaare enen julɓe hande innaɓe ene wadde anniversaire si hitande kaɓe jibbina ɗon hettiti ɓe wadde anniversaire ndaare ko ɓeeto e heeferaɓe no waɗirta anniversaire noon enen julɓe ngo noon waɗi waɗirde anniversaire men o la sikkuɗa kon wa man tasabbabi qawmin fa huwa minhum kala nanni hino yimɓe hara o jeyama e maɓɓe ay sa wi an hande ko jour de anniversaire ma tawi woni ko noddutugol gorema taƴa gâteau noddete waɗa seeni musique ame ha weeta bon ananditinde ke heferaɓe nga jeyama e maɓɓe alyahuda e annasara kange maɓɓe ñande janggo wa man tasabbabi qawmin fa huwa minhum
ko nelaɗo kamɓe jibi ñalande de ɓe jibbinani sewritone muɗum nde ñande ɗon ko horugol julɗo ko noon wahani waɗirde anniversaire si tawi woni ñalande jibbinade hewtiti ko ya hooru ñalande yetta Allah subhanahu wa taala on acci ɗum e nden hitande ɗon ha ñalande jibbinanade ɗon kadi hewtiti ko ɗum hanani julɗo mais jour anniversaire en tant que julɗo adda scène musical piiji anana woɓɓe goo adda piiji ay harmuɗi yareteɗi bonɗi mana ko wiyete kon tun scène musical Allah subhanahu wa taala ni kanko o wiiɗa ɗum hiɗa weltani Allah subhanahu wa taala fi ñalande jibinaɗa nden hewtiti Allah subhanahu wa taala wi hon o wi kanko o weltorantake yeddugol mo ay Allah subhanahu wa taala ko weltorante ko yettugol mo alhamdulillahi rabbil alamin en yetti Allah jeyɗo nde ɗo tagore kanko jeeyen ay ko jeeyen no hawni ha kay ko ɗum waɗata ñande dargal ayay malaika ɓe no ƴetta lette so tawi woni dargal ngal wuloyi ha hiɗen andi sewtama ka dargal Allah subhanahu wa taala harahi mo tikkani tagore nde mo tikkani ronniɓe bakkatuji ɓen yeeyi ɓen daroyto ha woɓɓe ɓen fubboyo e lakkere muɗum nden ay haɓe fubbo e lakkere maɓɓe nden tellement que ko tawata hen wuuli ngenangue dandanɗa hoore maɗa nelaɗo ma ko si hara hino selleno hara hino dagotono ko hakkude ka leydi asama o jaaha ko duuɓi guluji temeɗɗe 5 yaheteno hakkude ɗo ay ndaare si nge wuli dow toon nge nangue no wuli ay nangue nde ñande ɗon nge pooɗoye ha hakkude men e magge wona cuɓal ay yeeɓe lakkude ya fubboye ka lakkere muɗum si wuli yeeɓe yaha moftaneraɗe ɓe yahoya ka wendu kawsara yaroygol no sifora noon wonanno Allah subhanahu wa taala wiron inna atayna kal kawsara min okkima wendu kawsara Muhammadu fa salli li rabbika wanhar ay moftani Allah ɓe yaha yaroygol wendu kawsara malaika ɓe ƴetta leɗɗe luuboɓe nelaɗo ma kayna acciteɓe ko moftani ɗen ni ndu wendu ko fi mabɓe terte ɓe yara malaika ɓe ɓe makka la ɓena Muhammadu ɓe sanzino ɓe ko addunoɗa kon ɓe sanzino wonno nelaɗo ma kino ɗon ka deebi fedde maloytene nden hisoyore nden ñande janggo ko on jokkuɗo koye min e sahaba ɓen ɓen jokki komi wuuri e hoore muɗum ko ha mayde nden kadi tawama e hoore ɗum ɗon ko ɓen ɗo wani fedde hisoyne nden bon si a darike ɗo no an tawi woni alhaali ma on fof référence ma on fof ko hefera ɓen ƴettuɗa jikkuji muɗum ila ka ɓornagol alhaali ma on fof an ko référence hefera ɓen joguiɗa an jule ɓen wona hay an a holla ko référence julɗo hay fusi kono faman yettaki dol kafirina alu ya min dunil mu'minina falaysa min allahi say'un kala jokkitiɗo hefera ɓen jatigi ko acci ɗon gondiɓe ɓen falaysa min allahi say'un haray Allah subhanahu wa ta'ala in haray a konta ka ala kalisti haray ka Allah falaysa min allahi say'un haray ka Allah ala ton a bokka ay fa ono ko wiyete anniversaire kon julɗo ko yaa si ñalande nden hewtiti ko yaa hooru yetta Allah subhanahu wa taala ɓay himo warno mo wona warde e nden hitande ɗon hara bon hara ɓen ɓe o ƴettiti e nder nden hitande ɗon kalkiti joni en naati 2024 si Allah accima ɗo acci en ɗo ha 2020 yo Allah accu en fof meɗen acca en ha yeeso ton ɓayna ko luttata neɗɗon ko yo wuuro ha ñande go inne o ma yinde o ƴettita en wahala mo yiɗi en jardi en so ƴettita en si Allah ɓi Allah si Allah acci en ɗo ha 2025 ko jelo Allah ƴettiti yeeso meɗen ɗo ɓe hara kadi ɓe wurdunoɗe ɗe bimbeki ɗe waddene ɗen piiɗi jenata ko Allah ƴettiti ɓe yeeso meɗen ɗen waccuma ɗon kere o yiiɗe o mo naɓiɗa ko wagutu makko on hewti an kadi wagutuma on hewtay an kadi ñande goo sa on hewtay no wirete noon mayde nden ko ñeddude kullu nafsin zaiqatil mawti wonki ko wiyete mayde konki memay ɗum la sak ala sadaka a heɓiral nin jawdi fi wota maayo a heɓiral ngal gandal fi wota maayo amaayay a heɓirali dardia fi wota a maayo ay bon si Allah accima ɗo noon nden hitande ko accima ɗo 2024 ha 2025 maayi o ƴettitalima o waralima o accima hoore cellal ma alhamdulillahi rabbil alamina yetta Allah subhanahu wa taala joni Allah accima nde ɗo hitande fof ɗa reeni ɓe wondunoɗa woɓɓe nene goto ema kawtala ema ɓe naɓidanna bimɓe kiide Allah ƴettiti ɓenne fof yeeso ma naɓi yaha hitande hewtita Allah accama ɗon tawa ala ko weltorana Allah sina addugol seni musical kuda waɗa piiji harmuɗi jemma on fof ina ɗa weltani Allah subhanahu wa taala an jalande jibinaɗa nden hewtiti ay worira noon wor iyata innaga ɓeydi duuɓi ahay duuɓi ma ɗin ɗuyti a famali ila ñande neɗɗo on jibina ha ñande sayon hewtiti no ɗuytade ñande ɓe ñande no ɗuytade
ay no ɗuytade ko wattangol yiila ay arrahman neminowol julɗo e kefata ka ɗon arahimi nemina jula ɓen tunga sara lakira maliki yawmiddine kanko Allah subhanahu wa taala kanko jogui ñalande joddi golle si yewtoyama ka dargal donc Allah subhanahu wa taala jogui ɗon joddi kanko yoɓata ay ko aduna ɗo goɗɗo waɗata yoɓugol moofo maafa bon a yey ɗo joni sewo tama nokkel ko yoɓugol yaɗo woɓɓe goo hino yoɓe ɗo tawata kon koɓe yoɓa ɗon ko mérita koɓe golli kon woɓɓe goo yoɓe tawata koɓe golli kon hino ɓuuri kon koɓe yoɓa ɗon few sendirgol giɗale ay ko banu adama way noon Allah subhanahu wa taala kanko waa ɗum la udiwa amala amale minkum min zakarin aw unsa ba'dakum min ba'di Allah subhanahu wa taala inni mi bonnata joddi kala golluɗo moƴƴini golle ɗen woni duhiɗo woni suddiɗo kala golluɗo Allah subhanahu wa taala mi bonnata ko wonti golli kon ko ɗum o yoɓate ay ko ɗum maliki yawmi dini ko kanko woni lanɗo ñalande joddi golle ñande dargal ala ɗo lanɗo président tata yoɓa sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay iyaka kanko Allah subhanahu wa ta'ala na abudu woni ko reweten iyaka ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala na abudu woni ko reweten est ce que ɗum hino woni sir ko Allah subhanahu wa ta'ala wonɗen e rewde innahu ala nafsi basira ay neɗɗo kala hino humpiti hoore muɗum an andi wa iyaka nasta'in kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗaɓɓirten ballal ay andi ko ɗum waɗi fatiha ko ɗo nelal maki la salata liman lam yaqra al fatiha kala juuluɗo tawi woni o janggali fatiha haray o mara julde ay ko waɗi fatiha ko woni ko hewde kon ko du'a joni noon neɗɗo on si a calculi ñande be ñande julɗo tawi no ndeɗo juulowo a janggay fatiha laabi jelu e nder ñallal ngal waggutoji ɗin joyi a ɓay ɗon fatihaji jelu subaka sa heeɓi fatiha sakalaɗi fada janggay ɗon sa kaka fayda janggay nder waggutuji ɗin joyi fada janggay ɗon fatiha laabi nogay e goɗɗum e nder ñallal ngal a heɓay ɗum joni noon est ce que ko woni fatiha ɗo ko hiɗen gollitirde ɗum iyaka nabudu iyaka nasta'inu ihidina torɗa ɗon wiya Allah fewnu men assirata e lawal al mustaqima fewugol ay neɗɗo on hiɗa torade ɗum ñande be ñande ihidina fewnu men assirata e lawal al mustaqima fewugol est ce que hiɗa tefude ko ngol woni ngol lawol fewugol ko ngol lawol ngol nelaɗo makuno to feddeji ɗum fof sumoya heddo fedde wotere nden fedde ha hedde yo nden fedde wotere sa baɓɓe landi ko honde woni nden fedde ɓe wi nelaɗo maki ko nden fedde jokkude ko min Muhammadu mi jokki kon ha mi maayi e hoore muɗum ko nden fedde nen tun soyta ko ngol woni lawol as-siratal mustaqima ñande be ñade seeɗa salligaade ɗo juula ihidina fewni ɓen as-siratal mustaqima e lawol fewngol a tefa kon bo woni Muhammadu ala gollitirde sunna bon ɗum nafatama ahi ita fa ala janggay ɗo fatihaji temedere ɗum fusti nafatama o ihdina siratal mustaqima nahima ɗo wosi a jokki ko nelaɗo jokkuno kon ihdina fewni men ashirata e lawol al mustaqima fewngol siratal lazina lawol ɓen an amta ɓe neminɗa alayhim e dow muɗum neminirɗa honnum milliard ji walla galleji walla goɗɗi gogol ni ay ɓe neminirɗa honnum dinal islam ɓen ɓe neminirɗa dinal islam nelaɗo e sahaba e muɗum an amta alayhim ɓen ɓe neminɗa e dow muɗum siratal lazina lawol ɓen an amta ɓe neminɗa alayhim e dow muɗum nema honnum nemal islam nemaji ɗin fop kala façon nema ko goɗɗo heɓi ɗo so tawini a heɓani nemal islam o anda hara fusi heɓaki ay ko waɗi fop mon ko ɗo addata kullu man alay ha faani kala ko woni kaw leydi ɗo nde ko lannay ko heddoto ɗo wo ko l'islam tun heddoto ko ɗum Allah subhanahu wa man yuridullahu khayran yufaqihu fi din kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fandani moƴƴere nden ko l'islam woni ko faminta on tigi nemal islam e siratal lazina laawol ɓen an amta ɓe neminɗa alayhim e dow muɗum wayril mahdubi hara wona ɓen ɓe tikkanɗa alayhin e dow muɗum wala dalina horana ɓen ɓe majjinɗa voilà joni noon enen noon hande ko ɓeɗo tigi ɓe huuɗaɓe ka fatiha ɗo
ko ɓe jokkuɗen hande ko ɓeɗo jokkuɗen kala mo mo wurade gurdam porto aray wanda ko weeli akhi Allah subhanahu wa ta'ala wani nemaji ɗin fof ko nema l'islam ɓuri moƴƴude kala ko goɗɗo nemde ko rede ko heɓal nema l'islam hara ya fu nde heɓaki ade ko ɗum woni probléme o probléme men on ko ɗon en accay sariya Allah on sincanen hoore meɗen sariyaji goo innen ko ɗin ɗon woni haqiqa subhanallah ɗum ɗo hulɓinaki ɗum ɗo hulɓinaki Allah subhanahu wa ta'ala tagude neɗɗo on addema kawar leydi ɗo daari alhaali ma an neɗɗo o daari no taggiraɗa noon addaɗa kawar leydi ɗo on daariɗa ndiyan ɗan Allah subhanahu wa ta'ala ma saƴinande daari ɗi keneri Allah subhanahu ne wifinde daari o jemma sanhidirgol o jemma e o ñaldorma daari gurdam maɗa ngal haymano feƴƴidire hitande fof daari ngal cellal ngal Allah subhanahu wa ta'ala jonnuma ɗeggeteɗe Allah subhanahu wa ta'ala o timmima tere maɗen fof jibbinaɗa wonɗa lebbi jeenayi ka nder teganene ma yaltuɗa wonaɗa e tetegol ha heɓuɗa duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayi duuɓi jeeyi ha wonɗa hellifaɗa mawnuɗa wawanɗa pigi ɗin jeenayi sappo wawanɗa hoorema hande kadi daroɗa ɗo ƴetta wiya an ko sariya mo Allah subhanahu wa ta'ala wi on ɗon wona sariya wona golletirteɗo sincanɗen hoore meɗen sariya goo en wuura e kocco kaccare ha ñande yahen to kadi tawi en to noon kadi bone ɓurɗo e mawnude on sabu no laakara to on ko aduna ɗo moƴƴata so aduna ɗo moƴƴali to hara e moƴƴali wa man yuridi an zikri rabbi fa inna lahu hayatan danka kala ɗurniɗo wi hakkatande mum ala sariya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ni on wuura e gurdam ɓittuɗam gurdam ɓuttuɗam arayange mum on tokkodiri ko waɗi hay heɓuɗa ɗo honnunde safe ko mbo woni patron ko jondinorowo ko heeɓi kon Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo jondinorowo ko fanɗi kon woni patron no wadira woɓɓe goo kon ɓe heeɓi o yonayɓe ɗon wadira woɓɓe go walla si ɓe heeɓi ɗo honnunde hara ko honnunde ɓe heeɓi ɗo ɓe pirtoteɗa fi sanfara par ce que ɓe mara ɓernde yondininde ɓe ala ko wiyete gonɗina joni noon Allah subhanahu wa ta'ala ne hayril makhdubi mana haranaɓe ɓe tikkanɗa ala hinge dow muɗum walla dolina naɓe ɓe majjinɗa alyahuda e annasara enen noon hande ko ɓeɗo wonno ko basiren e muɗum alyahuda e annasara bon ko ɓeɗo woni den ko basiren alhaaliji meɗen fof ko ɓeɗo wonde e ñentinde no hawni ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inna shaytana lakum aduwwun ande seytane o ko gaño moɗon onon kadi ko yon joguitomo gaño inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa seytane ko gaño moɗon onon kadi jokkemo gaño joni noon seytane yimɓe hino woodi ko ɗum waɗi goɗɗo fof goɗɗo kala mo yaadata andu ko ɗo wonɗa yaadude si tawini o moƴƴanma ka diina ma siɗa mari ɗo jaatigijo weldiɗɗo mo yiɗiɗa tawi ko yaari toon kon fof ko yamirtama kon fof ko Allah subhanahu wa ta'ala yeddete himo yiɗuma wattan yila e jaatigi ma jaatigijo ma yiɗuɗoma yiɗanɗoma ko yamiroma ya rew Allah subhanahu wa ta'ala encouragement couragement e kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗon ko yiɗma wo ko yiɗma si tawini ko yamirtama ko yaw yeddon Allah subhanahu wa ta'ala andu hara o yiɗama hara on non wona giɗoma sabana ko faalaɗo luttinoydema ñande janggo ɗum noon mo kala e jaatigi muɗum imo doyta ñande janggo ko ɗum wadde subhanahu wa ta'ala inni kala yimɓe yiɗidiriɓe tawi koɓe yiɗidiri ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wona fi intérêt ko ɓuri wonde jafe ada ko ɓuri sattude hande ka leylagal nana ko yiɗidirgol saabu Allah hara wona intérêt yiɗidiriɓe o ko saabu intérêt bon kiyongol nafata Allah subhanahu wa ta'ala ni kala yiɗidirɓe saabu Allah non saabu intérêt hay fus Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓeɗo o waɗoyeɓe ka ɗowdi makko ñande tawi ɗowdi ala sino ɗowdi makko ndin kanko Allah subhanahu wa ta'ala kono waɗi so inni neɗɗo on yiɗiri saabu Allah sa añay kadi añira saabu Allah ta yiɗiri saabu intérêt hay fus ma añira saabu intérêt yiɗiri saabu Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en yafana en bakkade ko wonde e faggitare ɗin nam kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiyo ɗum o wi alif lam mim Allahu a'lam bi muradi woodi sakireji buyɗi Allah subhanahu wa ta'ala suuɗe ko leyɗo o feŋinanaali ɗum ɗon tagore makko nden ko way so inni wa ma utitul min al ilmi illa qalila on okkaka e gandal si wona seeɗa ni
akhi enen janga ɗo ha jangay ɗo kaari en heno jangi jangi ɗum Allah subhanahu wa taala ɗum himo ɓuri ɗum neɗɗo wata jangoyɗo ha o ƴellito gandal Allah subhanahu wa taala ngal ayi koɗa so ini allahu alam bimmuradi ko Allah subhanahu wa taala andi ko fandi e ɗe kalfe muɗum ɗo zalikal kitabu nde deftere alqur'anul karim woni la rayba fi sikki ala e qur'ana de qur'ana sikki ala to kala sikkitire qur'ana ara e heferdiri ene o qur'ana ɗum ko ene mi anda si tawoni ɗum ko gonga ay modi ɓe wola ɗum ko wallata ɓe woni wolude wodi mi hoolaki ɗum qur'ana ara a heferdiri a yalti ka diina ay hoggol islam go ngara wonti ɓawa bokka kalistiyande kadi qur'ana allahu akbar sikkititake haqqan ay la rayba fi sikke wo alay qur'ana ay hudan ko nde peewal ko ɗum waɗi ahi mono faala fewude a janggay ay ɓiƴini yene sappo hay fiya ko jardine yankoji ɗi mais hande si tawini a faalama wonde ɗo sofere a faalama dogginde oto a yaha tawata emprunteyagal sofere passa hen ɗoɗa permis maɗi hande sa faalama wonde ɗo maçon chef de wona maçon enen kelan faala wonde chef de chantier janga mi faala wadde maçon yagal haaɓi nomme chef de chantier aɗa kala entreprise kala minode fi makkum a waɗata emprunté a janggoyta siko tayer hande kala pihum kum faalaɗa waɗude ɗo ɗa faala janngude nanta inde makkum a jangganta kum jangganay kum hera gura noon kadi si aɗa faala fewude a janggay ko obligatoire a janggay hudan ko nde peewal lil muttaqina wonande huloɓe Allah ɓen ko wonande qur'ana noon kadi ko fewnata ko hulowo Allah neɗɗo si o jangi ɗo ha honnunde si o janggay ɗo hawnira ko tawni kadi o mara ko wiyete kulol Allah kon o fewata ayi yo Allah okkuyen ko wiyete kulol Allah ayi lil muttaqina wonande huloɓe Allah ɓen hamɓe woni ɓen allazina ɓen yuminuna ɓe gonɗin ɓen ɓene gonɗina Allah subhanahu wa taala bil haybi ka wirni ko ɓen woni huloɓe Allah si ɓe weddike kamɓe tun ɓe yeddata Allah subhanahu wa taala ɓe waɗata ko mettata Allah subhanahu wa taala hayso ko kamɓe tun eyi itti sikka si ɓe wonde yimɓe ɓen ko ɓeɗo woni gonɗi yimɓe Allah subhanahu wa taala mais siko hakkude yimɓe ɓen a waɗay ko moƴƴi a hulay Allah subhanahu wa taala sa weddoyki an tun yedda Allah subhanahu wa taala wona kullal Allah ahi aɗa intoto ko waɗi Allah subhanahu wa taala hino renuma ayi ittaqullaha suma kunta Allah subhanahu wa taala kanko kala o ka neɗɗo woni himo renimo ayi kono andu hay tawni ko an tun ka weddiɗa ɗon seeɗa faala a yiila ɗon baafe jeeɗiɗi ferema waɗa ko faala kon Allah subhanahu wa taala hino renuma ko ɗum waɗi so inni allazina yuminuna bil haybi gonɗinɓe Allah ka wirinton hara ka kamɓe tun ɓe waɗa toon moƴƴereji ɓeydata Allah subhanahu wa taala ɓene gonɗinɓe Allah subhanahu wa taala ɓen ida eyi allazina yuminuna bil haybi wa yuqimuna solata haray ɓe ñiiɓa e julde hiɓe juula julɗo obligatoire ko ma juula inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta julde ko farilla ko obligatoire neɗɗon ko ma o juula ay no hawni ha si Allah subhanahu wa taala ndaare dewe ɗen fof lewru suumaye hajju sadaka jokkire en e goɗɗi kala ko wiyete moƴƴere ko fof ka hor leydi ɗo farla mais julte ndi ka asa mawde farla sengo dow kadi ka pilasi ka Allah subhanahu wa taala ko wi ɗon arsuhu huwa fawqa arsihi Allah subhanahu wa taala en ka danki makko kanko patron on tata hay goto wona sengo dow makko ton ay ko ɗon julde woni ka farla ay ko ɗum waɗi so inni golleji banu adama ɗin fof ñande janngo ko julde nden addete vérifiéde julde nden si nde moƴƴi golleji heddiri ɗin fof haray moƴƴi julde nden si tawini nde boni tun korka ndaroytake hajju ndaretake ko itta noon sadaka ndaroytake eyi ko waɗi hoore nden boni julde nden ko honno waari e dewe heddiɗe ɗen fof no wawa saku ma on ay saku ma walla valise ma on ɗa andi kala piiji ɗi faalaɗa coñce ma wondude important ɗi faalaɗa nde a waɗaɗi a wuppa ɗi ha gayna paasa ha moƴƴa waɗa ɗi kadi parfum ɓurɗo urde waɗa ka valise ferma ay
si fokkiti hitte ko ɗon woni sorte de watto wara ɗin ɗon ko ɗi waɗe ɗon ferma ɗi moƴƴa bon si fokkiti ka yahata toon hara si wattike ɗum ɗon yalti ko yewde tun yeɓe gen machallah ande ay kaari no watti machallah ay ɗin ɗon toujours kala ko wuppete ɗi passé waɗe ka waɗa si ɗon fermé awa julde nden ko noon nde wa'ari golle heddiɗi ɗen fof ko julde nden woni sakude voyage golle heddiɗin kala goɗɗo ko golli ka julde waɗete ko julde nden woni saku golle saku voyage on joni noon ahi saku voyage on si yuli kala ko tawi himo seeki kala ko waɗa toon yuluye kala ko waɗa toon yuluye ayi moto ɗo joni si a nangi ɗo lawol ngol a fokkiti voyage piihoy koye wonɗa yoɓade naɓata ko voyage ma koye fof a ƴetti a waɗi e saku yulɗo a ƴetti saku o nga wakkitike a nangi lawol ngol no gasa ɗo yaha hewto ko ƴetteta auto yaha ko ara fof yuli est ce que a hawtiri e goɗɗum a hawteta e goɗɗum ha julde nden ko noon way neɗɗo on si o juulata kala ko waɗɗa ɗo kala wo ko wawɗa waɗude jaɓetake ando ara fof boni wa yuqimuna solata hiɓe ñunna julde ay ko juuloɓe ko ɓe woni julɓe julɗo ko juulowo ay wa yutuna zakat ay man wa yuqimuna solat hiɓe ñiiɓa julde wa mimma razaqnahum yoga ko men artiɓe kadi yunfiquna hiɓe dépensa iɗen andi Allah subhanahu wa taala no yamiren ittugol jakka jawle meɗen ɗen nde goɗɗo noon no yaa ha tawa haɗa jakka farlike jawdi makko ndin hara woni patron ko on wona miskino nde goɗɗo no yaha ɓe no jakka farlike mum hara wona miskino de on ɗon hara wona ma piiɗo fi dépense on wona wonɗo hokkitade an kadi ɗum an wonɗo hokkitade tawa tabu makum fof ko valeur de 100 000 200 000 300 000 500 000 1 million an kadi wota innu ko sey wonɗa hande kadi ha so jawdi ma ndi falla ittugol jakka o si waɗa sadaka ndaaro ɗon amin maari saginahum jogay ko ala arsa ko makon an kadi sortu ɗon 100 francs 200 300 waɗa sadaka anda si Allah subhanahu wa taala newnanma ha wona patron ha tara jawdi ma ne farli ittugol jakka ay itti noon sikki ɓe andanɗa hoore maɗa en jawle mum ɗen farlike ittugol jakka ɓen ɗon kanko debude so goɗɗo yehi ha jawdi mum ɗi farlike ittugol jakka sadaka ittude jakka Allah subhanahu wa taala ɗen jawle ɗon ko de waɗɗoyteɗe feeruji yite ɓe paasiroye ɗen jawle ñande janggo ɓenen ndi jawdi ndi wonoɗa e mantirde bongira ka aduna ɓa salno hittude haqqe miskina e ɓe Allah ɓe ma hande ko ɗum ɗo woni lette ma ɗum feeruji yiite ko ɗum ɗon wattoyte ñande janggo ɓe paasire ayi kono no neɗɗon kadi kon Allah subhanahu wa taala arsugo makum ittu ɗon sadaka ay wa mimma razaqnahum yunfiquna wallazina ɓen yuminuna ɓene gonɗinɓe bima unzila ilayka e konko cippina e ma on yo Muhammadu ko woni ko cippina e Muhammadu alquran neɗɗo so tawni a janggata alquran hakke tan ala alquran est ce que an hiɗa yiɗi nelaɗo est ce que era jokki nelaɗo hara a tawa kay fedde nde nelaɗo maaki nden to ɗiɗa feddeji capanɗe jeɗɗi fof sumuyeya heddo fedde wotere nde woni nden fedde jokkude mo Muhammadu kanko Muhammadu jokki ko sahabaɓe jokkuno kono woni noon gurdatan sahabaɓe e Muhammadu gurdata maɓɓe ko alqur'ana ɓe marano kamɓe golle ɗiɗi tati so woni alqur'ana ko ɗum wonno gesa maɓɓe en ko ɗum wonno magase maɓɓe on ko ɗum wonno fi maɓɓe ko ɗum wonno Facebook maɓɓe on ko ɗum wonno TikTok maɓɓe on réseau sociaux maɓɓe on alqur'ana karta sukkude alqur'ana kam mara connexion emma aka garu ana mari connexion ko alqur'ana noon mari connexion mo andanɗa hoorema réseau makko mankata o watta faible sagane connecté alqur'ana wata c'est extraordinaire ay 24 heures sur 24 ko qur'ana noon mari connexion par ce que siɗa connecté ɗo ko an Allah subhanahu wa taala wone yewtude ay ngata min simi connecté ke ɗo joni mi mara accès hay yewtude golɗo hay chef de quartier ay mi mara programme hay chef de quartier o mi yewtidata itti noon sikke état itti noon sikke grand commerçant itti noon sikke goɗɗum gon buyno ɗo ala intérêt fu ces réseaux sociaux hino connectade de intérêt fu si ala bon ko hanno ko nita woni hara mi connecté ke ɗo ara mi jodi ɗo page hilan connectade bon hara ko fandi o somi jodi ɗo page bon on yaltanani lan goɗɗum wodani ko yaltanani lan a wawi te woni hara somi soodi connexion mi naati mi heɗoto hay soko wajuji karama koɓe wonɓe toon ɓe mi heeɓa baraji beteke ay kono soda ɗo passe mo insomen ɗum ɗon fof ko darde ɗum fiyakuji aduna tum
pijji haramudi weɗi foti tun difa alqur'ana noon mari connaissance par ce que ƴetti alqur'ana ko angi Allah subhanahu wa ta'ala woni yewtudude ayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni ko kanko hino jaakinimo neɗɗo yawɗo ittoye wulayeɓe tawi qur'ana nana ɗon si a ƴetti le qur'ana jangi wallahi a tawa hida ara wula iwi fes ayi bon allazina ɓen yuɓinuna mana gonni bima unzila ilayka kanko cippina e Muhammad honum alqur'anul karim nelaɗon kamɓe ko alqur'ana wonno programme maɓɓe on ko neɗɗon cippina e ko ɗum ɗo wonno programme jonnon an a julɗo so tawi woni a ala haaji ma ala alqur'ana fes ara a tawa kay fedde jokkudene laalo nde hino hulɓini goy wallahi ko hunde ɓurde e hulɓinade si tawi woni tala wi mofte hay goto natata aljanna sina say Muhammadu naati mofte hay goto natata ko aljanna sina say mofte nelaɗo ɗen naati tawi woni an a salike joni noon a tawama e ɗen mofte nelaɗo Amadou sallallahu alaihi wasallam ɓay en fof meɗen koye mofte nelaɗo ɗen woni ko tawa ɗen jaɓuɗo saliɗo ko yaltinde hoore mum mo yaltina hoore mum kono en fof ko toon tawa ɗen okkaɗo o martaba ɗo innaɗo hay goto natata aljanna sina say o naati mofte hay goto natata aljanna sina say mofte nelaɗo ɗen naati an wuurida taweɗa ɗe mofte ɗo oɗo saloɗa jokkude ko jokkuno kon ahi a ni hoorema ko ɗum ɗo woni hayrana lahu hasrana hara lahu perdi ɓurde mawnude ɓura ɗum ɗo ayi perdi e hoore perdi ko wiyete perdi kosan kon andi sibbi nokkotako ay par ce que a yawata ha to inna hande kadi ya heɓɓito ya ha feñjoya Allah feñjoya nelaɗo inna est-ce que bon jeni haaba mi repere non aray lanni ila ka on tigi maayi ɗon hande kadi dambugal fermama lanni ko a gollano kon ha mayde nden ari hande kadi lanni dambugal fermama ayi et pourtant le nelaɗo kanko souci makko on fof kono ɗeɗo mofte makko dasira ayi azizun ala himanittum harisun alaykum bimuminina raufur rahimun ayi programme nelaɗo fof kono ɗeɗo mofte makko hisira nde seydina jibrilu arno astahfirullah azrailu aranno wonki Muhammadu Allah subhanahu wa ta'ala wi si a yayi a hulɓinimo sa ari yan azrailu mi fofete ha wonta ndondi so ari no konki bafangal ka nelaɗo on wari ɗon a raɓɓa o arani wonki o yiltitono teppere embere teppere wulure ha nelaɗo on nannimo o naati hino tawano ɓay o hiwri o ari hiwri ka nelaɗo wi ko wonki ma kimmi arani kono noon ko si a newni si a farama kadi wurugol duuɓi wulure a wuura duuɓi ɗen ko sa newni nelaɗo maki wona ɗum na komi mayata kon intéressé mi ko mofti an ɗen ummati ayi kono ɗum ɗo holli nelaɗo kino yiɗanno mofta muɗum ɗe moƴƴere ko ɗum waɗi ni ala wo e moƴƴere sina nelaɗo tindini mofte ɗen ala wo e bone nelaɗo rentini ɗe ɗo mofte mais an si tawi woni a tawama e oɗo woni nelaɗo ma on ko ɗo woni nelaɗo ma on a sali ko jokkude o ahi haray a ɗayni hoore maɗa haray a perdini hoore maɗa ko wiyete perdi kosan kon hebbi nokko anda ala ka heɓɓite hay nokko ayi alqur'ana sunna ayi wa bil akhirati kala kara kadi hum kamɓe yuuqinuna hiɓe felliti pelet siɓe maayi ɓe immitoto ayi julɗo kadi sa woni ko a julɗo hiɗa sikkita hiɗa waɗi e ɗiɗi est ce que simi maayi est ce que dargal no woodi koko ɓe wiyata lakara est ce que ɗum hino woodi a julɗo si a sikkitike ɗum hara a yalti dina l'islam a heferɗini ayi ahi mo maayi o immitoto la sakka bil mawti alijanna no woodi yiite no woodi ay yimɓe alijanna no woodi yimɓe yiite hino woodi ay ɗum la sakka bil mawti mo wori o maayo immintine o darna yeeso Allah subhanahu wa taala o landite golle makko ɗen o waɗa contrandi kadi ay ko gollunoɗa ko kadi ko ɗum yeɓeteɗa ala toon intervention intermédiaire ala avocat ala toon intervention ay fusi ala toon ay ko waɗi ñande janggo anni ɓene yo Allah subhanahu wa taala okko en tefore nelaɗo ko on mbo tefanoyta ko on handuro tefanede andi neɗɗo ko tawni o golli ko moƴƴi ay ha Allah weltike Allah yamira noon nelaɗo yaw tefana kaari par ce que ko tawde mo golle mo moƴƴi fokkitirɗo ka yiite no tefane fokkitirɗo ka yiite on tefanoytake ay o golliɓe ko moƴƴi ɓen ko ɓen horata e tefara nala salah sallam yo Allah subhanahu wa taala hawrindire en newna en gollugol ko moƴƴi ha hawrodiren e tefore nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam andi ko ɓeynta ka tefore nela o tawata julɗo ɗon eyo ko julɗo ka julɗo ko juulowo gollowo golle julɗo ko woni julɗo neɗɗo sifi ka julɗo si a gollata golle julɗo la ay nela o tefanoytama ay
ulaika Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeeɗo ala hudan ɓe woni e dow peewal homɓe ɓe sikkitaki qur'ana ɓe sikkitaki qur'ana ɓen ɓe felliti qur'ana gonga ɓe woni e dow peewal o wi ɗon homɓe huloɓe Allah ɓen ɓe woni e dow peewal o watti ɗon homɓe ɓen gonɗinoɓe Allah ka wirni haysi tawni kakaɓe wirni kamɓe tun ɓe suta yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala par ce que ɓe yandi Allah heno reeni ɓe o yi ɓeɗo ɓe woni e dow peewal o watti ɗon homɓe o winni juuloɓe ɓe yimɓe juuloɓe ɓen juulowo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo ɓe woni e dow peewal o watti ɗon homɓe o inni ɓen gonɗinɓe ko cippinema Muhammadu alqur'anul karim ɓeɗo ɓe woni e dow peewal e homɓe kadi tawɓe hino gonɗini maya immito si e maayi ɓe immitoto ɓe darna yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo ɓe woni e dow peewal o wi homɓe ay ulaika ala hudan ay ɓe woni ulaka ɓeɗo humul muflihuna ko ɓeɗo woni maloyteɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗo en e ɓeɗo namu jama tv haray leera men on neɓata yona ɗon wawi wadde 78 DG accitan men numéro téléphone on dans 5 minutes 10 minutes inchallah wawa en waynodirde ɗon wawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 inchallahu dans 10 minutes wawa en waynodirde 78 116 82 38 ayi o wi ɓeɗo ɓe woni e dow peewal ayi umɓe ayi mana ɓe sikkitaki qur'ana ɓen e huloɓe Allah ɓen gonɗinɓe Allah ka wirni ɓen tawa hara kadi yoga ko Allah arsikiɓe heɓe itta sadaka na eni ko tawi mo woni milliardaire jo wosi mi itta sadaka ayi e ɓen gonɗinɓe ko cippina Muhammadu hara ɓe juulay siɓe fellitima ya immito ay Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo ɓe woni e dow peewal ko ɓeɗo woni mala ɓen ay joni artan e fedde goo ay artan e fedde goo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi on num innal lazina tabiti ɓeɗo kafaru yedduɓe sali sariya Allah fof sali jokkude naɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiɓe alqur'ana wona haaji muɗum ay ɓe inni alqur'ana wona haaju maɓɓe kamɓe hakkita maɓɓe ala ko wiyete kullol Allah ay ɓe juulata ɓe ittata sadaka kamɓe san fou ay Allah ko ɓe woni yedduɓe ɓe mana salida tun sariya Allah ƴetti wonki mum kin waɗi reweteɗe mum hawa ahu ay kañum kala ko weli wonki kin ko ɗum innal lazina ɓen kafaru yedduɓe sawa'un alay allo aleykum assalam wa rahmatullahi haray ko landoɓe marɗo ngen men landu seeɗa bisimilla ko ɗum homɓe ɗon nodda on to way Ousmane jooɗiɓe ɗo e parcelle jooɗiɓe parcelle namode Ousmane nala toon jantum alhamdulillah bisimilla haray landal mi landu tongal si tawi neɗɗo noŋari woni no ɗon andi no woodi yimɓe kadi waɗoɓe ko boni neɗɗo noon si tawi woni no ko janngowo heɓo gandal moƴƴatno goɗɗo woodi arɗo bloque mo fimu andi woodi bloque oɓe ko an tigi bloque mo fimu hara joni o janggata hay so memi deftere o monoto ara on noon kadi ko wonɗo wiɗon e on noon kadi mana neɗɗo ngari ko wonɗo e janngude ko janngowo goɗɗo ala bulo kam oɗon innaw janggata si janngo makko ko waɗamo ko woni rek hara o resi o yoɓanayno mo o jannga ka ko kanko fawtinomo ko ñamata kon ka ko honno woniri ɗo ko waɗomo ko boni ni rek hara on so on tigi yiɗamo par exemple ɗumannamo ni waɗamo ko boni mana waɗugol mo piiji bonɗi fi o jande makko nden bonu hara wawata hara wañay si janngugol tak nam ko yo hara gasi kanko neɗɗo on wonnoɗo e janngude on kanko o mara bakkato e ko waɗi non ɗon andi seytane Allah subhanahu wa ta'ala hino jonni seytane pouvoir himo jonni mo doole ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni kala miijiɗo ko moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala newiranamo ɗum mo miije kadi ko boni Allah subhanahu wa ta'ala newiranamo bone on o wi fi yo mi nangitorema on bone ɗon
bien sûr wawɓe ko wawɓe no wodi wawɓe goɗɗo wadde goɗɗo ko boni on gelike kanko on haray o mara bakkatu mais ko yo toujours kono ko yo fewtu Allah subhanahu wa ta'ala o toro Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon ko ɓeyni pour le foti ani o ko jungo waɗi o jungo ittay ko yo fewtu o toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala no mo yaltinde muɗum o hetta hoore makko hatta niveau ka wonno ɗon soko axe muɗum haray o mara bakkata fosi anniye makko on Allah subhanahu wa ta'ala yoɓayno gondal makko ngal ko migino yetti goɗon Allah subhanahu wa ta'ala yoɓaymo bakkatu on ko waɗɗuma ko boniɗa kon kon ɗorondi bakkatu on haray ko ngal landami marno min lando aray ɗon kanko o mara defkitele rafi ɗon andi neɗɗo si tawi woni en andi ɗon goɗɗo si tawi woni exemple ɗo joni ko ɗum waɗi so wi prix alijanna ala ko waɗi goɗɗo exemple ɗo si tawi woni a décidi a rewa e Allah ha ñande Allah ƴettotoma e mayde nden rewa Allah e nder hitande wotere petti maya andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yoɓete ala alijanna ala innugol ko embere ko ɗum ɗo golnoɗa ko ɗum yoɓete ko golle ɗen Allah subhanahu wa ta'ala yoɓata kanko mara bakkatu fu sie muɗum yo ara ko wonanima ko fewtu ko tun Allah subhanahu wa ta'ala toro yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltimmo e muɗum ok mi tawini ɗum kanko on o yahi on andi ko ɗum waɗi julɗo fof julɗo e piiji boyi hino woodi ko ma neɗɗo on an tanki a julɗo e fokki andade ina woodi nelaɗo no wodduno ayaji ɗo makkitorano e immorde ayɓe no woodi ayaji haɓirɗe ɓe yimɓe bomɓe waɗoɓe piiji bonɗi no woodi ayaji ɗe ɓe haɓirte no heewi ka qur'ana ay ino heewi ka defte cewɗe no woodi ka hadise gi no woodi du'aji buyɗi andanɗa hoore maɗa neɗɗo on siɗa walade ɗi janggata bon gaño wawanama hay fus no woodi du'aji ɗi waɗata siɗa yaltude ka suudu maɗa no woodi non ɗi lannata neɗɗo on il faut que o heɓa ɗin ɗon ko fakki neɗɗo on kadi o si tawi woni ɗaɓɓude gandal ko ma anda du'aji ɗi howitorteɗi hakkude ma yimɓe bomɓe ɓe c'est très important ko waɗi noon yimɓe seytane ɓen yimɓe iblisa ɓen Allah subhanahu ko waɗi noon andi Allah subhanahu wa ta'ala o fodi o wi yiite ngen heewoyay alijanna on heewoyay ayi bon iblisa ko ma o heɓa fedde no waɗi ɗo yimɓe buy kamɓe gandal e ngal fof kono goɗɗo waɗirte ko boni mais Allah subhanahu wa ta'ala bon okay ɓe pouvoir ɓay ko ɗum ɓe faala Allah subhanahu wa ta'ala wallaɓe kono wi koko nanguitoriyaɓe ayi haray ko noon ango nam joni kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi innal lazina tabitina ɓen kafaru yedduɓe sawa on hino fota alayhin e dow maɓɓe ayi a anzarton wajiraɓe o am lam tunzirun a wasaki ɓe o la yu'minuna ɓe gonɗinta ay haja maɓɓe ala kamɓe dewal Allah ay yimɓe heferaɓe ɓen ay si wi noon heferaɓe mana ko kala saliɗo no wirɗenen wayno yewtirɗinane joni kala sikkitiɗo qur'ana andi a hefirɗiri joni soko a julɗo sikkoɗa julɗo si tawi woni mo andi important koni e qur'ana kon saabu Allah subhanahu wa ta'ala janggoyɓe qur'ana ɓen huloɓe Allah ka wirni ɓen ko ɓeɗo woni fewi ɓen siɗa andi neɗɗo si tawi woni a julɗo siɗa andi pellet a wawata fewde a jangga mais do a jonude alqur'an ko wiyete hitte kon alqur'an waɗa compliqué hay fus mais l'essentiel on ko jonnugol alqur'an on hitte no heɓirɗa tan fiya ko jima aduna on heɓana noon kadi tan alqur'an on ɓeɗo sawa on no fota alayge de ɓe anzartan wajira ɓe walam tunzirun a wajaki ɓe o la yu'minuna ɓe gonɗinta ko waɗi noon khatamallahu ala qulubihim ɓerta maɓɓe ɗen fof fermama yiwgol gonga ayi ɗon andiraɗo maki huyre wotono e banu adama on sinde moƴƴi ara e fi makko on fof moƴƴi sinde boni ara e fi makko on fof boni wa hiya alqalbu ay ɓernde banu adama nde ɓernde woni fi neɗɗo ay ɓernde hulayde Allah ɓernde migitotonde gonga ɓernde andude worima yay immito yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ay ɓeɗo noon khatamala ala qulubihim ɓerde maɓɓe ɗen fermama ɗe migitata ko fi gonga wa ala samu'ihin noppi maɓɓe ɗin fermama e nanugol gonga ay ka piiji bonɗi ka heɗete ɗum ko ɗum welataɓe ay c'est normal comme no wonɗe nga wodirta ɗo joni no wodiri woɓɓe goo si ɓe naati ka réseaux sociaux si ɓe hawri ɗon joni ko waaju waɗa fammi hawrugol maɓɓe ɓe puusi ɗon ɓe feƴƴi ɓe andata hay ko hay ɓe andata hay ko hombo waɗi ɗum ɓe puusi feƴƴi kono walla si ɓe hawri ɗon e piihum gotum ko hoore makko piiji bonɗi wona waɗede ɓe darata ɗum ɓe ndaara ɗon ko ɗon connexion ji maɓɓe ɗi lannata donc ay fa
so ɓe hawri e waaji goto ɓe puusi ɓe feƴƴi hakkille ɓe ngalayi ɗum ayi hono ba ala samuyi noppi maɓɓe ɗin yiɗa heɗagol ko nan yiɗo heɗagol ko qur'ana yiɗa heɗagol sunna ko wajete hakkille ɓe alayi ɗum ayi wala abusari hin gite maɓɓe ɗen kadi fermama ay hisawaten cuddi ɓe yiɗata darugol ko daggi kon ko harmi kon ko ɗum welata ɓe darugol ay ko ɗum welata ɓe darugol bon yahay tun ka réseau sociaux daren vise ɗi ko inde manda ko vie ko honnum ko homɓe ɓuuri si nadama ko réseau ko homɓe ɓurata heɓude vie ay tiba ay wala abusari gite maɓɓe ɗen hisawaten cuddu Allah subhanahu wa taala inni honnum walahum hino wodani ɓeɗo azabu lette azimu mawnuɗe ay Allah subhanahu wa taala ni hunde hino mawni ay ande gene ɗon wattan jiila 78 116 82 38 ay wawi waynodira ko Jama TV yimɓe yeddeɓen waguiraɓe o wajaki ɓe gonɗinta ko waɗi noon ɓerde maɓɓe ɗen fermama yiwgol gonga gite maɓɓe ɗen noppi maɓɓe ɗin fermama e nanugol gonga gite maɓɓe ɗen suddama e yiwgol gonga ayi ɓerde ɗen ko welatande ko megitagol ko fi ko boni rek ko ɗum tun welata ɓerde ɗen noppi ɗin ko welatade ko heɗitagol ko nanugol tun ko boni ayi piiji harmude gite ɗen ko darugol ko harmi tun ko ɗum welatade ayi andi ara huɓini ke Allah subhanahu wa taala wala hon ina wodani ɓe azabun lette azimu mawnude ayi ɗone noon woni wa minan nas no yimɓe ɓe man yagguli ɓe no wiya amanna billahi menen men gonɗini Allah menen kadi ɗo ko men julɓe joni so tawi woni ko a julɗo bon inna salata tanha anil fankari wal fahsaya inna salata tanha anil munkari wal fahsaya julde ko haɗayde ko boni yamira ko moƴƴi ko ɗon so ɓeni neɗɗo so tawi woni himo juulude si tawi woni julte makko nden haɗalimo ko boni aray yo rento aray yo darto alhaali o neɗɗo so woni julɗo tigi tigi julɗo haqqan tigiri wallahi julɗo yanka ko yagal makko ngal wallaymo piiji bus ko ɗum waɗi janngol ngol c'est très important si a janngi so fayi neɗɗo si woni ha a janngi ha fawndi ke nokku goo a taway hannde kadi wona an andi fi hoore magoy so fayi hannde kadi ko gandal ngal commandotoma a tawa commandaki hoore magoy eyi ko ɗum waɗi c'est très important si a janngi ha hewti niveau go a tawande kadi ko gandal ngal mbawi commandade nan commande hoore makko waɗa so janngol ngol hino moƴƴi eyi neɗɗo so tawi woni ayni ko a julɗo bon kono fi ko a julɗo tawi woni kon tawi woni no wirɗo ni tawi woni ɓernde nde meggita ko fi ko moƴƴi noppi ɗin ɗi heɗota ko daggi guite ɗen darata ko daggi bon haray ko honno joni si a daari ɓenni joni si a daari joni exemple goɗɗo si a daari ko harmi ɓayni bakka to windete a daari ko harmi ko noon nolaɗo maki wo yitere nden ko piyoto pan surtout jamane men hannde ka fewtiɗen ɗo jamane men hannde ko fewtiɗen ɗo ɗen ko wiɗa hiɗa gonɗini o ko wiɗa hiɗa gonɗini ko wiɗa hiɗa wawi ugginade guite maɗen o ko waɗa ugginade guite maɗen a wawata ronkude darude ko harmi ko waɗi noon ko ɗum woni ko domini ayi bon mais surtout noon sonnaɓe ɓe nelaɗo makunoɓe yurdini ala hinna min jala baabi hinna sonnaɓe yoɓe ƴettu yoɓe cippinti gajam eɗen hoore maɓɓe yoɓe ƴettu coñci timmuɗi libasi taguwa bon a gorko si a fotti ɗo joni e gorko ɗi ma bo jumanira si on ɓorti ha o darde ni ha jumayi ɗum ko dirta mais kono gorko ka gonɗinɗa ko gonɗina ko wiɗa ko julɗo o ko wiɗa ka julɗo si a fotti ɗo joni e sonnajo bon ko duwano suudede kon fopp no wi fen ha kene mais affaire ala daray mais sa daari heɓay bakkatu kanko waɗuɗo ɗum on kadi mo mari bakkatu ça c'est très important ko ɗum waɗi kamɓe sonnaɓe c'est très important renagol sonnajo si a yaltiki sa wattiki a yalti fi si ko yaltirɗa ko fiyo gorko janano yiye fiyo gorko janano ɗaɓɓe ko ɗon ko yaltirɗa on gorko ɗon si o daarima himo mari bakkatu hiɗa mari bakkatu an waɗuɗo fiyo o daare on haray malaka kadi no hoɗudema ha ñande ayi tifa watti noon kadi tikkere Allah nde no hulɓinigoy ko ɗo waɗi no make wa qarna fi buyuti kunna sonnaɓen koɓe niibo ka nder cuuɗi maɓɓe joni noon ɓay wawata wonude ayi
ko aya hanoɗo gollitirde kono ɓay en sali en mbi en gollitirtamo sonna ɓen ataka nder cuuɗi enen wara ɓen yalten ɓen arsike adden jonnemɓe en wi en watta ɗum enen worɓe si en yalti en ɗaɓɓi par ce que ene waɗi ɗo son worɓe buy ɓe anndanɗa hoore maɗa ɓenguji maɓɓe ɗin hene jiiɓi koɓe ɗaɓɓata kon kon to woni ayi mais on ɗon sonnajo so feere ala so ɓi feere no yaltira o ɗaɓɓay par ce que ko an gorko on okkima occasion yo yalto o ɗaɓɓa sina ɗum ko an gorko on Allah subahana taala ni yo ɗaɓɓu addat sonnamo kanko sonnajo on dépense mo o wona ka suudu o danko ɓiɓɓe ɓen o janna ɓe o kippa nder suudu ndun o kippa ko addata ko jawdi ko addata ko o kippa ɗum ayi mais sa waɗal ɗum kam okkima occasion yo yaltu ayi sonnaɓe goo kadi ɓe dartamo yemmode maɓɓe on kala ko modi maɓɓe addi haray ɓe yawi bon koɓe reeni koko woɓɓe goo jogui to ko ɓene ko modi maɓɓe ɗaɓɓata kon hunanta ɗum ɓe immoɓe yalta ayi ndeni probléme de Allah subahana taala qarna fi buyutikunna joni noon si taw woni himɓe tan sonnaɓe ɓe wata ñeɓude ko nder cuuɗi maɓɓe Allah subahana taala yudnina alayhinna min jalababi hinna yoɓe ƴetti ko wiyete miqabu hijabu c'est obligatoire yoɓe buumo ilanema ka hoore ha ka koyɗe si ɓe yalta eyi ko ɗum woni jonotugol haqqe ka laara ɓe mbaɗi gorko kay Allah subahana taala tigui kanko tigui woli o ini wallahi min ɗo andi on namɓe worɓe obligatoire ko ma wolon fi ɓeɗo sonnaɓe gorko hay goto yiyata sonnajo falaka gorko mo falaka sonnajo on ala ko heɓude mo heɓali eyi kono Allah subahana taala inni e ɗaɓɓire no dagori ayi bon sonnaɓen yoɓe wallugol noon worɓe ɓen fi wota fitingue ɓe yoɓe ɗumanno yoɓe ƴettu coñci timmuɗi ɓe watto ndaare heka julirde ɓeni julde fof ko ɓuuri moƴƴude ko juulogol ka julirde ka mais sonnajo farlaka juulogol ka julirde ɓe wi fi honno fi wotaw fitin worɓe yahoɓe juulugol ton ɓen sonnajo ɓen julde ka nder suudu makko ko ɗum ɓuurimo moƴƴande ka nder suudu ayi ko ɗum ɓuurimo moƴƴande ayi sonnajo ko nder suudu ko ɗon julde makko nden ɓuuri moƴƴude yuddina ayna min jala babi hinna eyi bon ɓeyna a min gonɗini Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ini ɓe gonɗinali par ce que on gonɗinala fi on par ce que on jaɓali ko Allah subhanahu wa taala wi kon eyi ɓeyna wa bil akhirati wa bil yawmil akhiri meɗen gonɗini kadi ñalana e dergal maya immito Allah subhanahu wa taala inni ɓe fenay ɓe gonɗinali ayi ɓe gonɗinali amma hum bil akhirati ma hum bi mu'minina ɓe wonala ko ɓe gonɗinɓe ayi ɓe wonali ko ɓe gonɗinɓe ma hum bi mu'minina ɓe gonɗinali sabu no si ɓe gonɗini ɓe waɗay ko Allah subahana wa taala wi kon ayi ɓe haɗitoto ɗi Allah subahana wa taala haɗi ɗi ayi man yaggule ɓe hina amanna billahi min gonɗini Allah billahi ma hum bi mu'minina ɓe wonala gonɗi ɓe yuhadi una Allah ɓe faala o hiɓe janfade Allah wiigol ala minen gadi ɗo komin julɓe meɗen andi meɗen andi kadi komin julɓe en fof ɗo ko en julɓe ha eyi sa yi hannde aduna on no ñagasi surtout hakkude juleɓe no waɗi compliqué par ce que ne woodi jaɓɓe ɓe gonga no waɗi ɓe jaɓali gonga ay ko ɗum addi probléme ji ɗi Allah subahana wa taala ni wa ma hun bi mu'minina ɓe wonali gonɗiɓe ko ɗum addi jihadi keɗo sukkre wiɓe nelaɗo haɓuduno makka kara wona julɓe yogaɓe o nefere ko julɓe koɓe salino dina kanko ɓe sali dina kan gollitire ko ɗum adduno jihadi ndi kere siga ɓen wooda hannde wallahi no woodi ampagay ɓe nelaɗo haɓu ƴettuno kaafa haɓide e muɗum nafiqiɓe ɓen ɓuuri hewde hannde no hewdi ampagay ko kala wiiɗo ko julɗo kono ala saliɗo goli sali in saria l'islam o gollitirtake ala e gollitirde saria l'islam o bon on ɗon o kontaka ala e listi on ayi yo haadiwnala ɓe faala janfade Allah ayi walla jina e ɓen amanu gonɗinɓe wama yahda'una illa anfusahum kono Allah subahana wa taala ɓe janfaka sena hoore maɓɓe ayi sa wari ɗo anni ko a julɗo a gollata golle julɗo mais a janfaka so wona hoore ma ko waɗi maliki yawmi dine ñande golle sa hewtoyi ɗon ko golluɗa kon ko ɗum yoɓeteɗa ko hoore ma janfiɗa ayi ko nafiji innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ko hoore ma janfiɗa hulɓe ha andi ko wiyete nafigu sa daari wona hefera e makka ɓen ɓe arno ha ɓeyni Muhammadu ɓeyni he siɗa faala siko jawdi faalaɗa min jonnete ha wona patron makka ɗo ara fof kam ɓuuri marde jawdi ɓeyni siko sonnaɓe faalaɗa siko rewɓe faalaɗa daara makka fof kala debbo mo faalaɗa min jombine ayi siko laamu faalaɗa ma min lammine ayi ɓeyni kono ko min faala o ɓurana ko wonɗa ɗum terto ɗum fes min faala ya wallen fi ɗum ayi
on honum Muhammadu wi honno o wi si tawi woni on ƴetti nange ngen ay on waɗi ka ñaamo an ɗo on ƴetti lewru ndu on waɗi ka nana an ɗo meketata qur'ana yayi hano ko ɓeni joni komin faala acca rewen Allah jamen ɗin e nder hitande rewen Allah ma on kadi e nder hitande ay no Muhammadu o wi o watta ɗum par ce que ko waɗi noon Allah subahanahu wa taala wi si a ɗoftiki ɓe koɓe faala ko ya andu Allah subahanahu wa taala haray a perdi hattedirde e perdigol ay wamma yantigo ani rahwa ina wahayun illa yuha Muhammadu wonali himo wala ko welatamo o wonali himo wowla sina ko Allah subhanahu wa ta'ala wahan yini e makko kon ko ɗum woni ko wowlata ko wonali himo wala sina kon ko Allah subhanahu wa ta'ala wahan yini e makko kon ɗum waɗi o inni amma yahdawna ɓe janfaki illa anfusahum so wona hoore ma yasuruna kono ɓe anday ñande hewtoy ñande dargal maya immito ɓe anday ko ɓe anno hiɓe darino ɗum ina en fof ɗo koye jilɓe on wattana toon yila piiji goo on tigi waɗa dow masalaha ta innanko ko woluɗa kon tun wona ko on tigi woli kon tun dey ko diina kan wowli kon nan tun wonɗo janggueɓe minen kaari en buyɗo jangguiɗo minen alanirta ɗum kaari en na an tun jangguiɗo nagata non buyno janggi kono gollitirgol ngol ko ɗon woni jafe ɗen goy probléme on ko ɗon ay ka gollitirgol ɗon ko jangga kon probléme on foppo ko ɗon ay probléme on foppo ko ɗon laaɓa ngo yeeɓe reedu addinu nasiha ay probléme on foppo ko ɗon janggugol ha gayna laaɓa reedu laaɓugol reedu gollitirgol diina kam anen nalaɗo ma keɓeni neɗɗo janggoɗo tawi o gollitirta no wawi mbabba ronda mba defte ay haaji mbabbay ko defte seekato walla sunnete haaji mbabbay ɗum ay bon wona janggugol woni defo gollitirgol ngol buy hino jangge mais gollitiroɓe ɓen ko seeɗa yo Allah waɗen e gollitiroɓe ɓen ay aɗo mom on tigi ɗo fino a waɗa ɗum na yiila ay ko ɓen woni walloɓe seytane tekkingol walloɓe iblis ɓen woni naafiqiɓe ɓen ko waɗi na kon tigi wona kanko wowli faala gollitirde wona kanko wowli ko Allah wowli ay ndaare ko wowli ɗon ko si tawi noon yaadi alqur'ana e sunna jokkonmo hayso ko hombode dariɗa wi ɗum wattare ndaare ko alqur'ana e sunna kon wi kon yaado e jokkomɓe ay kono woni par ce que fiyon no fi gulubino ko ɓerde maɓɓe mara ɗum ñaw ay no wirno ɗon ɓerde maɓɓe ɗen hata malla ala gulubi hin no ko ɓerde maɓɓe ɗen ñaw honno ñaw naafiq yaagal ko nawnare nde sellata abada naafiq yaagal ko hu nawnare dangereux nde ɓurde dangereux naade naafiq yaagal ko ɗum par ce que fi honno Allah subhanahu wa ta'ala fi honno waɗi nde dangereux ni innal munafiqina fi darkil asfali minan nari naafiqi ɓen ka koose yiite ley ko ton ɓe sumoyta ay naafiq yaagal ko hunde joginde ɓurde jogade dangereux yaagal ay innal munafiqina fi darkil asfali minan nar fi honno fi gulubino ko ɓeɗe e maradu naw naafiq yaagal diva ñaw naafiq yaagal fa zadahumullahu marada Allah walan ɗon ɓeydana ɓe ɗon kadi noon naafiq yaagal par ce que toujours wallugol tekkingol ɗen andi kay andi ka goɗɗo fuɗɗi wolde o aya ɗum heɓa aya joni naafiqi ɓen si goɗɗo memmini ɗo joni joni naafiqi go ene ara takko ɗon walla mo tekkingol a wattana yiila minen kaare en janggoɗe mi nanirali ɓe ɗum a ɓura alaji kaare en a ɓura ceerno kaare en ni tati la dina kam wiya ɗum ko nelaɗo waɗi kon ko ɗum jokkete Allah subhanahu wa ta'ala ina noon ɓay tun naafi yakal ko ɓerde maɓɓe walla hon hino wodani ɓe azabul lette alimu muusuɗe bima kano sabu konko ɓe laati yakzibuna ɓe fenna ayeji Allah ɗen ay goɗɗo ara ɗo faale gollitirgol alqur'ana e sunna daro ɗon yiyata ɗon mo a wattana yiila indete o wattana yiila e sariya Allah on Allah subhanahu wa ta'ala wi si Allah e nelaɗo on hetti sariya ala neɗɗo on daganta ko neɗɗo on suɓagol nelaɗo maka kala mo jokkali ko o jokki kon ko woni perduɗo ko mo jokkali ko o jokki kon kanko e sahaba e makko ɓen neɗɗo are faale goytirta ɗum yiyata ɗon yo watta yiila yo waɗa attention yo rento na kanko to waɗɗo jangguɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni wala hongin wadani ɓe azabu lette alimo muusude fi hon ɗum ɗon ñande dargal ko waɗi ɓe lettoyte ha ɓe haata ka yite ɓe haata ɓe siika ha malaika ɓen aroya ɓe hayno yo malaika lettoɓe nora ɓe sikka si malaika ɓen ari ko ɗuytangol ɓe lette ɗen seeɗa hara malaika ɓen no ardi kadi lette ɓurde ɗen ɗon ɓe wonno wulde ɗon kadi dewtaren ɗon kadi e hoore maɓɓe al azabu fawgal azabi yimɓe lettoyte ɓe ñande janggo noon lette e hoore lette si ɓe wulli ɓe yuuki ha
si malaika ɓe ngari waɗigol intervention ko lette ko ɗumana toon ko lette ɓurɗe muɗen ɗo musude kadi ɓe deltata e hoore ndesan ko ɗum sati go mi andi taɗo goɗɗo go payko amen go nangano e luwanda Angola to o nanga toon e kaso go o soka bon tawi noon tawi woni o hetoto tawi ɓe landi mbuuɗi buy nodindiraɗo ha ñande go alaɗo occasion min e makko min yewti ayi o wi o wi koto walla fabelan ko walli ko yawnu ɗon wahino raɓɓe ɗon o wi minen o wini ko kaso kamen woni ɗo o wini yahay ɗo ha déborda o wini déborda ga kaso ga o wini e telon si ɓe ari waɗugol intervention so ari ko fin ɓe o felli ɗo o felli o meeɗi fellude ɗo goɗɗo kodden ko on tigi piito ɗon maayi par ce que so ari ko nde woytoro innata acce silence si ɓannaki hannde kadi ko o fewtina tun o fellamo koral ngal hawre mum wasi goɗɗo piitike bon jamma on anda sobe nanngama ayi on say deƴƴe diwa ayi diwa wasay wonde arde on assalamu aleykum allo salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wono homɓe ɗo nodda honto da joni ko Modou Ousmane yidde to nam Modou Ousmane ko landagol on haray si tawi mi won tigi salliji ko hattimi o mewi o yeeyi ari o memi cigarette o yeeyi ko fimatanɓe ko yeeyowo o yeeyi cigarette ɗum noon haray bonnay salligi walla bon andi ɓay ɗo tigi tigi piiji bonnayɗi salligi ɗin e cigarette jantaka e muɗum piiji bonnayɗi e salligiɗe si tawi woni exemple hara on tigi fiimali bon mi nalale ɓene e bonna hino bonna kono hino anda cigarette on koko harmi aray si tawi kadi woni on tigi yeewi hino hoori bonnay forka cigarette on karam koɓe fotte muɗum kon hino harmi nani komi yiya kon kara kon faami kon ko yo rente muɗum ko hunde harmude na hanade gollitirade wonande julɗo nam eyyi komi faami e muɗum kon ko raɓɓiɗi kon eyyi komi faami e muɗum kon ko raɓɓiɗi kon e cigarette on ko hunde harmude ko renta ko dawɗe rentede e muɗum jeeyi ha hunde ɓenni hay duuɓi nde ɓuytay ayi ɓeeɓinay goɗɗo bonnay fi goɗɗo ayi cigarette on kay moom ko hana ɗum rentede e muɗum on andi e piiji buyno wodi bonnayɗi salligi ta kono no wondirde noon ɓe ɓennayi cigarette on ɓennayi enana ɓenna fimu wola ha ana kono noon koko fottana koko harmi karma koɓe fof no fof ko fottani cigarette on koko harmi ayi bon ɗum ɗo holli e ɓeɗo al azabu fawgal fawgal azabi ayi lette e hoore lette e hoore lette ko ɗum waɗi sala subahana taala inni ko azabu alimun wodani ɓe lette musude par ce que fi on num ɓe sali golletirde alqur'ana ɓe sali golletirgol sunna nelaɗo Muhammad sallallah sallam ha mayde nden tawi ɓe hoore muɗum ayi Allah subahana taala ne wodani ɓe lette musude andi ko si taw no hara goɗɗo ko sokaɗo o ko soka sa innama ɗo joni o condamnama ɗo 10 ans 20 ans 30 ans kono himo tan ine ñande hewtoy ɗon woñande hewtoy ɗon o yalta andi himo tan ine ñande go ka hay foyi kono si tawni on tigi tan ina naka yaltugol fes innama condamné à la mort oɗo haray hay simo ka kasato mo wuuri nam ɓuttaɗo par ce que mande kanko ko yo won ɗon ha ñande o maayi o yaltata andi oɗon ɗo hino hulɓini neɗɗo on koynama condamna siko 10 ans siko 20 ans mo andi ñande timmo o yalta haare mo aray mo mari yakare mo woni tañƴinare kono omo mara tañƴinare ɗa andi himo aray himo ɗon do kono ko wiyete ko haray mo wuuri kono o sella ayi ɓeɗo ko ɗum waɗi sala ini no wodani ɓe lette musude par ce que ko lette e hoore lette ayi haray weltanike Mody Ousmane depuis Parcelles e lande ngal ɓe landi premier ngal mi sikki haray ɓe nani ngal haray neɗɗo on kay moom piiji ɗi fof sappo hiɗen andi neɗɗo on haysi tawi woni exemple ɗo joni haysi tawi woni hara ko dewal Allah siko a rewaynoɗo Allah joni faami a nanggama ɗo a heeɓi probléme a nanggama ɗo a sokama bon a heɓali tan no rewira toon Allah bon bakkat fawakima par ce que ko jungo won exemple haysi tawi woni hara ko goɗɗo wonɗa e gollande hara ko e golle wonɗa hiɗa gollude mais patron ma na yiɗuɗo diina bon kono si tawi woni a gollala heɓata no wuurira moƴƴa hino empêche ma e dewal Allah ngal
yeru ko sariyaji go e diine kam fuutata ma ɗum ɓara koye ɗaɓɓere ma nde wonɗa haray amara bakkatu muɗum ay par ce que mana quoi mana ko wiyete maccude ko ça fait ko a maccude goɗɗo gollowo goɗɗo ay na an jeeyi hoorema ay so tawi woni han a libéri hande kadi arta e dewal ngal normal no Allah subhanahu wa taala farlima no kono neɗɗo so tawi woni goɗɗo anniki ala ko neɗɗon ko yiɗinoɗo janggol alqur'ana tinnagol e goɗɗo anniki waɗugol mo ko boni liɓa nawnare e makko walla ngaamelo ko waytata siga ɗin piiji hande kadi tawi o wata rewirde Allah no wawno rewirde Allah law noon tawi ko goɗɗo woni saabu muɗum kanko on o mara bakkato e fusi kanko waɗaɗo on ko moƴƴere rew tan ƴini ko waɗi ñande janggo on waɗu ɗum ɗum o darotoɗa ha o jonitama haqqeji makko ɗin yeeso Allah ayi o jonitama haqqeji makko ɗin yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ayi haray ko waɗu ɗon mari bakkato kanko mara bakkato e fusi bon haray cigarette na hunde hanade gollitirede na hunde hanade gollitirede inchallah rabbi e Jama TV hande eɗen wawi darade ɗo waɓɓuto men on yoni ha hewti eɗen wawi darade ɗo ayi ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala firte ngar sika ɓanen katta danden ala ta danden katta e kasara danden sabu gagne bone iblisa en tori Allah subhanahu wa ta'ala ala firte ngar sika ɓanen katta danden ala ta danden katta e kasara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله مامدي بسم الله سادي مودو عند أنغتي كامي سونغا بسم الله